Tá ordu céime bantamach ag an dúnas Kildare, as an bblion chuing beis na mes na fórnamáíocht is fear sa tír Roinn hain bí, le champagne na héir an chlár luch garman agus á lia, agus é tailte gomaco. Idir an dálaing bhí deis ag fearnacha an slí bhola go chur chósaí le churn. Carach bombernach a hamon trátrasta lé cenis Roinn a dód an tre Allianz. Tá luas a glufa se hanna hain. Can se Ashley sin glíor skillúil agus das agus léite agus étar seantra bheith Higgins bí cheap mar scóir éasca get tá scóir éasca ag Higgins. Can se bult a fad aige. Bhí sé seo mar bhí sé go leogan slitter fáte ag Savage. Cín gearg Savage gur Sands am siún chéadú iachtain Sands ag cael fáte an treig McCratton. Cratton, Ashton Cheshire of the Nero into the das again, became a score das for and shot. Chris Egan, he's better pass one election and Tom on Smachty and Chinnagus on das on Snasta Egan Dún. We're sitting Shishinamachas love film Savage for an Chalash. I called to these to get. Angus Bezgo Shanton check Jack Higgins and Darn the score. I'm shoot Higgins, Farrow, Lewis free. Higgins forced to give a clash. Tá fertí bhiste se Jack Sheridan for sein chéic an na mú í chud Jack Cálchamó. Sheridan go híisiil for se cool a gunne na mí agus cool a fáte Jack Sheridan. A cha crothí le bheith féilte ag Higgins. Hughes isteach an Burt Joe Beatty a crothú deacrochtín tamar fad a sin léite Boran agus Boran leis ag Dolan. He's tall Lewis freelance Kildare. Did a shot in a more. Go Horsey Iomána agus Pelle ag Kildare agus sin score more fáte Paul Dolan. Hánu mar sin trí chuúnid atrub. Agus a Roinn ag Kildare ceann sin na brise. A dead mag Taggart. Tá Lewis free, tá Court free. Flickback das. McRickard, Tirshadashi, ní Hura. A Cluiche Haran Ceannais an score fáte Asha an Dún. Sí cín fáte agus Cusadaka. Ráchúlí ned in the fórne. Sin le Ficky and Jerry Keegan tak isteach Kildare and not James Dolan as a club cinna. Tá Qualters Monúd. Fuiverú tá sé McConnell a chaibn sa diversa go sa géideach tá Qualter holchan cín. Tá score an Chaco. Qualter fós gimad leis an flick an Cole. Cole ag Jack Sheridan. A cha croithé Qualter. A cha críochtnaí go hálan ar fád ag Jack Sheridan. Vís aige má chud isteach má lábhí. Tá chance imi. Jerry Haynes amach. Ag Colin McCabe. McCabe isteach nach Qualter. Qualter agus an chóchta bhíige sin nach Roinn Darna Cool a chance bheith Joy McCabe. The ferratíh iste. An ína pasí intach a Higgins a buntaistige. Fáte Melville. Tríú call a Kildare. Dara Melville. Fairlim a Rodan. Ach obad intach tintacu. Agus riil na buntaistige vísacu. Is future faoi. Fragrat tastal an Dún. Conlon and Dilligama. Canchin glanta fádige. Bhéiteach an Dún cool an seo. Smachta go hálainn. Dita cool van seo. Oh! Léide go hóla McGrattan. An chuigur smachta se, chasa. Agus bhá ní ra seansa Paddy McKenna sa gól. Bhí ceap mar sin glanta suas ag Tomarí, leisfáil Stephen Keat. Keat amach fad nas sa Higgins. Tá leis. Agus Finn Turpin. Ross finish the Clug of Bui. Clug of Bui ach an Anzi and Dún time of Keen. And she fought to McCratton. Tá will Cole again. McCratton! And Darna Cole fought again. Hangers an ish. Ta Clifford Easton. Tangwani Sorg Fisher's Ganchin. Ta she shin attached still. Ta she couldn't touch. Oh, hang to she's just a goal. Well, Ta! Agus well, we mar all grown Roinn and loaded. Agus come on, Yappa Godol, Camark Fisher and Country Nahain. Agus tá Cunday and Dún imi ráchúni an gin. Níor fást Jerry Keegan, Stitter Cálteige, Titin shot. Agus fást in time shot. Ag Pierce Old McRickard.
Agus ní Dylan O'Dory a Roinn BT. Tá printer leis, BT a printer. Tá sé cuinar a hól, a bhí sé cól, dhéfa sé cól. Agus tá Dún a Kildare. Agus cifa nach meach. Bega go Kildare hoch an cín nach bhfuil. A críochnaí go das. Agus sin. Clufi rugby na sé dead a chlufa sinné tá Buaicphointí go Dún. Agus siad atá Kildare. Iomána bhfuil a tardú céim a baint amach acu. Nach siad championí Roinn dó Iomána na bliana seo. To go up to Division 1, and we talked about this before, to bring the big boys to McKenna Park and have the big days out next year is what we want. You know, but we want to push on as well and be competitive at that level. So, you know, the league campaign was good, but we were coming in today hoping for a win. We've been in national finals before, actually 2020, Christian Cup and Kildare beat us, and it kind of does put a bit of a dampener on it. So to get over the line today and go back up the road with a trophy is brilliant.